Recimo da organiziramo izlet autobusom. Autobus ima kapacitet od 60 sjedala. Trenutno imamo 45 rezervacija. Kako možemo grafički prikazati popunjenost autobusa? Za to ćemo koristiti složeni stupčasti graf. Najprije, na temelju kapaciteta autobusa i broja rezervacija, izračunajmo broj slobodnih mjesta. U ovu ćeliju trebamo upisati sljedeću formulu. Jednako B5 minus B8, Enter. Sad kliknemo na ćeliju u kojoj je prikazan broj rezervacija. Ubacimo složeni stupčasti graf tako da idemo na umetanje i iz ovog dijela alatne trake izaberemo složeni stupčasti graf. Podesimo veličinu grafa, postavimo konturu grafa na bez konture i potom postavimo pokazivač miša na graf i kliknemo desni gumb. Potom kliknemo na Odaberi podatke. Dodajmo novi skup. Za naziv skupa kliknimo na ovu ćeliju, a za vrijednosti skupa kliknimo na ovu ćeliju. Podesimo os Y, tako da kreće od nule. Selektirajmo brojeve na osi Y i kliknimo desni gumb miša. Odaberemo oblikovanje osi. Definirajmo minimalno i maksimalno. Sada uklonimo crte rešetke i obje osi. Promijenimo boje grafa. I ubacimo natpis nad podacima za popunjenost. Pozicionirajmo natpis i promijenimo font. I graf je dovršen. Stavimo popunjenost na 50. Vidimo da sve štima. Želite li još ovakvih videa o Excelu? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.